Welcome kasi namin na ko kakabsat. Okay, so before to kayo rugian, special thanks ka ni Clement Giab for requesting this tutorial. And of course, salamat kasi namin na kayo karusin patuloy sumupsuporta sina YouTube channel tako. Okay, so nalaka lang kakabsat di strumming pattern tako. All down stroke strumming. And bilang tako. 1, okay, so every one nakakabsat, medyo i-emphasize ako din yata ko man strum. Okay, so medyo ninarin tako kakabsat, tapno masurutan tako amin. Okay, so kamanadilang kakabsat and same lang di chord progression na noamit ako sin verse 2 and para sin refrain number 1. Wada, abe'y, abong ko, laydem, enta, pasyaren. Tanu siya ay laydem, sumaa. Okay, so kamanadi din refrain na kakabsat and diretsut ako sin chorus na. Tanu siya ay laydem na sumaa Manlugan tas Tatang anusam napitek ta ibagak enta bagaan tas Nanang abe'y madanagan way isaak anak bagaan. Panggap si kinagwapo nasing pagka. Okay, so kaman na di kakabsat di chorus part na and para sin verse 2 na. No panggap si kinagwapo nasing pagkakmo. Panggap si maribang taak si ripon adik kamoy man Arem Ngem syagod ay rignaan. Siya ay laydem na sumaa. Okay, so kaman na rin kakabsat di refrain number 2 na. Numalpas takos di, diretso tako kasinsin chorus na. And then instrumental part and diretso tako sin refrain number 3. Okay, so bali 2 times kakabsat din na instrumental na. Ngamuray yat ako lang si mamingsan tapno bakan po tagayan duando.
Okay, so after din refrain number 3 nakakabsat, manta ulit ako kasinsin chorus na, and then doblihin ta ko na si 2 times, and diretso ta ko sin ending na. Okay, so para san ta ko si mamingsan din chorus na, and diretso ta ko sin ending na, tapno mailat ako no kasanoy man end. Tanu siya ay laydem ka, sumaa Tanu Manlugan, tas ng anusam, napitek, ibagak, Tatang, bagaan, abe'y, madanagan, may isa okay, so kamo na nilang kakabsat, and nilaan nyo lang din lyrics ya chords na isa description tako isa baba, and salamat kasin, see you sa next tutorial tako.